The Chim Post TV akan zau tu nan dilak nan kut kan tlei than na atu tan kan video a chun India le Pakistan borok kha update ka vun tu atalai kan huzara krak chimchang ban tukin India le Pakistan buena khe aso asilo fa pi in al khau krak ti ban tukin atu zinga India ni Pakistan chu mishalin avun ka tak chang hi kong hi media a kan rak mu chang ko lai na in hi ka hen ka vun dot than talai India ni Pakistan aka nak he mun kwa sitia media le ya chun kan mo e himhun pakwa ka naka hin hiam atwar mi zai mazat somthum fain ume minung pariat an thi tia media cheukat ni an tial simhan selo hiban tuk thongpang update avun umtika media cheukat an tial ning kha alo cheun halo chu cha athi le ahliam kong kaw kan chimmi bilte he chu adik asilai lo India le media chimmi le Pakistan le media chimmi khatam pi adang lai ti te jong kha vun chimchi kadu atu tani India I aka nak mun he hika hen me pa ka vun lang tare atu tan ka do nak hi India ni operation sindur tia min an au chu atu jing India le mainisari jing le sumilam pakhat le minute somli pali shonga khan aka tia media le ya chun kan ho hika hin NDTV ni an lang tar me si atu ye kan hu mi he India ni Pakistan aka nak hun ma pol kha se Pakistan heti kauning lo afoi nak chun Pakistan ram chunga munli aka e Kashmir ram chung Pakistan ni aup mi mun cheu khat kha aka than ve adi lakam hun pakwa se Kashmir rama panga Pakistan le ya khan pali aka tia media le ya chun kan ho chun hika atang chem I Bahawalpur timi hi afa nak big chem asitia Reuters le adang dang Al Jazeera pol ni an langtar hika Al Jazeera le Reuters le yekam hu ninga chun athi mi hi minung pariat an si chu laka ngak chia jong ani tel anti chun hliam tur mi he somthum panga an si tia an langtar Pakistan le jong ni India le ru nak kan tu alai ti ten ha se se chun adang dang jong kha hi ka do nak kong hepet la in an chim mi kha chang chu cha India le Pakistan he zaitin da mai le ani ka lai ti mi atu leo media pol ne an chot big mi le live telecasting in an pek chu ama mi ase I hi kong hepet la in Pakistan le ni an than ve mi pakhat chu zahan zana khan India vanlong fighter panga kan ka thak tia an chimve simhan salo hi thongpang bilte hi India le ni chun zai man update an tu lo e fe ter nak jong an chimlo asina te in Kashmir shonge a ummi ni local mi ni an chimninga chun India vanlong pathum chu Himalaya tlang dunga hen an tla ti an ti ve asina te en chu jong chu zai man fe ter nak a umri lo chu Reuters ni atunai te a avun tial mi ase atutan India ni Pakistan ukmi hunram aka a hen fighter pathum amman tia media le ya chun kan mu ve hi Pakistan ni an chimmi he adik khomi ase adik lo khomi jong ase India le ni fetter nak an tu mi umlowa khan chun zum khlu ok atha ve lo media a tu leo chu update chu ama si cha thongpang aleng mi atam ngai hi kong he zaitin da a thok ti mi kha kan hu zara karak chimchang ko na in global te in highlight bun tu ta ka do atutan India le Pakistan buena athok nak he Pahalgam khwa pong khan athok mi se Pahalgam attack ti mi kha zaunan du thana chun kan video ma sa kha vun zau thana lo kling te in karak chimchang khwal tlong mi minung kul rup chu Pakistan ram in asem mi ral sang bu ni ral sang phu ni an rak than ha izerwanga da an than ha kan tia chun Muslim biak nak azul mi nan simo Muslim nan simo te an hal na e Muslim kan silo atimi le Muslim biak na tlai phung paruk achim kholo mi pol kha duak te an than ha chutika India ram media achul di India thin hung tuk biak na kong kaw hepet lai avun si chin chap tika khara sang pol chol chang na kha India ne afak ati tuk sing shane hi ra sang vel the kan theu di in halai kan tha di in halai ante chutika India intelligence ne anvun thai ve mi chu hi ra sang hi Pakistan ramin arami an si chun Pakistan chauza ne bobnak apek min ha an sitia India intelligence le ni chun anvun ti ve chutika rampani na karlaka buainak ngan pi kha avun umchang India ne Pakistan chu avun shauche re hinna naral sang pol ra sang na chom ken min ha pol he an china mi na lawa chon fa
pi in le ru nak keima ni kan tua lai avunti Pakistan le ni hi na pol he zai man keima he pe te nak an ngai lo ati ve ko na in India ni chun asi kholo avunti chutika ramria rakap avun che e chun agreement kumsom ruk chung agreement an rak ngai chang me Indus Water Treaty kan ti mi kha avun phi kham Indus Water Treaty hi zai tluk in da abi pi ti mi jong kha karak chim chang tompal te kavun lol than lai Indus Water he ka hen kan mulai Indus ti mi khe atil nak zon te kevun zo olo tiwangan pi se ki khe aton nak tiwa ase chun achung le khin tiwa tam pi kan mulai e Indus alu le se Jhelum se Chenab se Ravi Sutlej bis tin ha pol khe India Jammu and Kashmir le in achuak mi lo te tiwa an se kiki Pakistan ram chungi avalwang mi asitika India ni tampi a control kho mi tiwa an se adu tikpawa ti alien tar kho adu tikpawa ti azor tar kho ti khi akhua e adile mundange alwan tara chun Pakistan cha a ti dinding a ti lo tluk khan khe ase kho chu cha a Pakistan cha a chun hibantuk ti dinding i phi kham piak he a fak tuk sing shane zai ti pau in hongkan tu ka o ti alwan lo chi cheta chun Pakistan ram chungi ti alwan lo chi cheta chun India thisen alwang lai tia anvun sho cholve zicha tia Pakistan he volei chung pumpia shiam nuclear shiam kam ti mi angai mi ase India ni hen an tuak naka zale somret angai lai ante Pakistan ni hen za som sari shong angai lai tia an tuak ve chutika hiram pani na he aniti lo tuk ti kho se nuclear power in Pakistan ni India an zom cho ti usilo kan pal tuk lai lo chutika India ne athin athum kho be lo chuti asi achunati zarkhat fai shong he te tim tu anak avun ngai military drill phun an tua Pakistan ram rile Arabian Sea shong shanga long le ral tuk nak phun kha bom na an vun tres an vun chong e ral tuk na kha an vun chong e chuti chun atu he zan tim ti ko se jinglei pakhat le minisom li le pali shonga Pakistan mun cheu khat chu avun ka hi India ni akanak mun ma pol he Pakistan military base kha selo zaitin da defense ministry ni an than ti mi te he mun zau ta na se hi ka dau nak avun tua klompala India ni athat mi se ti hin kan vun zau ta lai Zing suimilam pakhat le nisom li palia anvun tham chol mi se tu jing me ni sari hika anvun tial ni nga chon chikhat te aliam mi chana khan India ni operation Sindor ti mi chu kan kalpi e Pakistan ram chung Jammu and Kashmir terrorist pol umnak mun kha kan ka ti ante adi laka mun pakwa target asem hika hun anka na khe military Pakistan raka pol umnak hun asilo kan ka nak hun hi tha te in hlat thlai nak kan tu e phim khur te in kan hlat nuwa kan ka mi si phim khur te in kan thim mi si tia anvun langtar hi anka nak arwang chu atunaya karak chimchang bantukin April ni kulenin hi a India mi pakul le panga le Nepal mi pakhat ral sang ni antha na khepe tla in leru na kan tu mi asi tia Ministry of Defense ne India ram runven nak le ne anthat mi ase chuban tuk chun atu he India le Pakistan chu ramria ani thua chu ma atu he Pakistan le ni zaitin da leru na kan tu alai tia meeting an ngai chu ma liyo se India ni zaiban tuk inda ka kalpiri lai tia meeting an ngai chu ma liyo se ve atu hi thong ka thlat tianga hen chun media le ya zai mo thong pang te chu ko na in api chalin I leru nak dang kha chu kam hulem ri lo asina ten hi video nan rak zau tika hen chun tampi a theng mi kho I khaban tuk a theng mi te le India ni aka chapnak asimo chun Pakistan le ni leru nak an tu mi asimo khaban tuk thong pang tharna uma khan chun karkir tham te lai chun video danga India ne betak te in India le Pakistan hi I thuan ha selo zaitluk inda an siam nam mual asilai ti bantuk India ne van long zaida nei long moto zebantuk da angai ti ten hala Pakistan zebantuk dir hunda sive ti ten ha zongkha kan rak chim than te lai aka zau tu nan dilak chunga kalom tuk sing shan adong nak biga kan YouTube channel te kha
subscribe na kan tu piak ri lawa chun zafa te in subscribe akan tu piak ding in kan som